Mwandiki munene wanat kaunti ya Tharaka Nithi niwe NJERU MUTANI na arombete kubingwa gwa karugi kwa ripoti ya kamiti ya kithomo yanenkerwo wira wa gucomendekithia magucwira ntaira mutaratara mweru wa mathomo nikenda aciari matige kuthie acara ni gwitua mbia cia kithomo giki kethirwa gitithie na mbere na cokete auga kwabwo muno arimu manasari makaribagwo ni TSC riri ni rimwe riendekithia riria akuga nimethirite magicukuma kwa ebinda rirasa Samuel Gaishi magatariri kumania na mbitiganirio ya kagita gaciaca gatigati ka wati mbaru bakithomo na murengo wa Kenya Kwanza uranu uri na thirikari kagita ka arakamiti ya ruthiro ya guchunko na malalamiko megie rongiro kithomo kuringana na mwandiki wa kiama kia ARIMU kaunti ya Tharaka Nithi NJERU MUTANI kamiti no tayari ni rutete ripoti irayendekithitie ugaruku bunene kiri kithomo ya CBC kuringana na buraki ama giki amwe na giki barabangi bakithomo baendaga maugaruku mamana amwe na kugarurwa marieto machukuru kwigwe kuri na comprehensive primary ya kwambiria nursery mwanka grade 9 ontobra akuga bokono kiambia ira thirikari irajaga utuma chukuru cha secondary wakaira chibira tayari bire chukuru cha primary ni twaugite kithomo kiambe kiruthwe buria area etagwa junior secondary tukaugaga epatidi kuthweri in primary school. Kenya Kwanza ni ambiririe by doing that. Nkuruki ariuga subject kana learning areas ichinyietwe baruta rutogo mathomo maramara lasmithagia aciari kugura into biagoro bia gutumega kiri practical na nkuruki maramara inyagiria muciari ke mathugania. Grade 1 to 3 ya reduce from 9 learning areas to 7. Grade 4 to 6 ya reduce from 12 to 8. Grade 7 to 9 ya reduce learning areas from 14 to 9. ARIMU bakaruthirwo urutani bwa mwanka mugima butari na mari na nkuruki bagaitithagirwa ngati kagita wa kagita kiutha tena agumbereni. Almost automatic promotion na that will be a very very big relief to our teachers who almost were to retire in one grade. Kiri uruthi bwa igerio ariuga bondi ya imbia ya Kenya National Assessment Council igatethia kuthiria mathina mawamba bwa igerio amwe na arugamiri ba igerio bibu kurega kurewa bwega since igitela kibaki riria chukuru chambirie kunenkelwa mbecha primary itana nenkelwa but with this task force ni makuga the primary in competition every pupil akanenkelwa 1,170 per year. Kuri mbesha ira kibaki atigile that period nginyo munde itanongererwa mbesha ino irongerwa times 2 no tunira umire 1,420 chiacha 2,238. Mwana ogu ariromba wira ya kuandika ARIMU ba ECDE kinyayo inenkerwa nkiama ya urugamiri na wandiki bwa ARIMU TSC kuringana na bora barombete. Twaugite kithomo kyonthe from primary to grade 9 ciethwa iri under one employer uria ugitwa Teachers Service Commission na ndikuona ECD iratugire captured kwithwa iri within the TSC kogu no tungiuga no to the subject for review TSC idwere kumanage the payroll of all the teachers. Nkiripotera WERU TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.